Thlik Thlok News Chhiartu te chibai ule voin September ni somni pali Tlai chanchin thar kan nei te ilo ngai thlang a Chhiartu silaram ngeya ama sain chanchin langsar zwalte zirlai te scholarship don lo chan mu chua ani sai rang chukon pui kong chia motor zariat chuang tang mek UN General Assembly US President Donald Trump thusoi dikzik twak lawatam ruasur na sa vain Kolkata mi som pati vel an thito tuna chanchin kim chang zok ilo ngai thlang u zirlai te scholarship don lo chan mu chua ani voin hian MNF thalai te chuan aizor place kapa zirlai ten scholarship an don lo chan an mu chua thule zirlai te laka thu phachoi tura sarkar an phutu an soi kan lo puan tu angin zirlai te hian ni kum khan scholarship an dong kim lo na sa a kumin hian an la dong lo boka hengsum tur hi sarkar lai pui chuan a sanction na arei tu ani MNF thalai te chuan scholarship an sem lo chan chu sarkarin scholarship tura apoisan non te hi mundanga an lo da daya hetianga mundanga an da chan hi saksi lon pu taman du wang nin an soibok hetianga diklo taka zirlai te sum hu tur sarkarin a local pui hria thiam har an ti thu MNF thalai te chuan soin zirlai te an ti mang an le beidon lum awanga zirlai te laka thu phachoi choi ngei turin sarkar an phu thu an soibok ani MNF thalai te chuan heng thil hi central lama an zut chuina atanga an mu chuanin an soibok he thila hian zirlai pol te ati thin rim ngei arin omani chua zola incubation center din turin inremna zi ani pulal muan puya punte MLA advisor to chief minister malak na in skill development training center lian incubation center anti hial chu apian le seilen na khwa chuazol mami district din anidon he incubation center hi India marchaka din masak ber turania National Small Industries Corporation malak na tho tule anni enkol zui tur hi ania hemiatan hian zit ko le NSIC how to ten inremna anziaka NSIC hi Ministry of MSME nuaya PSU annibok sai rang chukon pui kong chia motor zariat chuang atang mek sai rang le kon puin kar kong chia in ma son lei theilovin tukin khan lir thei zariat chuang an tangkhang ti report oma mishing tangkhang za thi chiar ani lo nangin mi sang ni an chuang turangai ani kong chia wangin mi pui kan phuna opposition party ten sarkar an beya NGO le lir theya ezong tam takin thinremin sarkar an tong ti kan sheveka nimin pia mai khan chief minister ngein Mizorama kal hlei theilo kong chia atam thu alo sei to bokani kong pui chia abik takin tuna lir thei tang khan na hi Mizoram tan ei tur lak lu na kong pui lun ber ani awangin bungrop phur manin atau phalo theilawa chu chuam bungron ron thleng ati muan mai baka bungroman ati tawa mi puin kan tur na sa hle ani UN General Assembly US President Donald Trump thusoi dikzik twak lawatam CNN chuan nimina UN General Assembly US President Donald Trump thusoi US athil man atau chungchang te climate policy chungchang te immigration chungchang te remna lemon atana amalak na soile thil dangshang shang adikzik twak launin an soi Trump hian indawna pasari ati top to nin ain soya heng indawna soi zinga achen hi indawna tak tak anilo CNN chuan antia chu mai baka indawna ati top anga asoi chen khathi la top lo indawna lakal mek nin an soi bokani Trump hian president ani nuwa anrama thilman pung ti top angin ain soya heti lai hian US sarkar thu chuang ngein inflation ala punbel zel thu atar langa CNN chuan antini electric bill ta niam anga asoi phei chu thudik lo hulwal ani tar langin nasataka electric bill apun jok thu an soibok environment humhim ko nga malak na asoya China thitsakna manlama mala chatok lawa champion apu lain CNN chuan China chu khovela hemilama mala chaber ani thu asoiboka Donald Trump chu thudik zik twak lo tam tak soya lar khela CNN chuan anpu ani GST rate thar BJP in lo momanti Mizoram BJP chuan nimin khan aizor press kapa press conference an neya GST rate thar
chu lom oman ti thu an puang BJP chuan GST rate thar chu sarkar lai pui mi pui nol pui ban phak le man zo ka lei thei tura thil man siam that atum na nin an soya tuna GST rate thar wang hian na satakin thil man ataniam donin an soya lo nei tu te tan mal somna ani donin an soi bokani sai rang khenga rail service thar omin bungrophur man atiniam tur thu soi bokin BJP chuan tuna hian Mizoram in mal somna thuani kandong nin an soi bok ruasur na sa vain Kolkata mi som pahni velan thi nimin ringota ruasur kha milliliter zahni somnga pakhat point paruk tlingin kumsang kha zakwa somriat pariat nuwa darkar somni palichunga ruasur tamber ani hiala tuyatlin na satlutuk awangin muntam taka pheichuan in kalpo theilo ani hiala ni Kolkata police te soidanin mithizinga somhi electric current kalswalin aman anniya pahni dang chu tuet thlum anni tuitling hi kong puidunga po kong khenga dai ngai te ani awangin mishing kalvel mai ar satba ka lir thei chevel po atiboy le ani Voina school chol puan mai ba ka naktu ka po school hi chol turin an puang zui bokani Scholarship parui hlau le ILP soi hau na nei ani nimin tlai khan scholarship SP conference hola scholarship district chunga rui hlau dawle ILP ken ko chungchanga police excise le waimete tho hau dan tur soi hau na nei ania he huna hian pu FL thamwana additional SP scholarship kaishwaya nei ni in scholarship district mun sang sanga changin police officer tele waime branch sang sanga changin ayo chahem tak ankal khomani Chhakchhuak na hian rui hlau chi sang sang manga sumdong le akai hnoi daubai pui thak dan turte zu manga sumdong le akai hnoi laka halak dan turte inner line permit ken ko dan turte le Assam state chunga dan lawa ka sa no chua bai pui an nei chungchanga kan lo in ven dan turte an soi hawani nimina scholarship district chunga rui hlau daule ILP ken ko chungchanga police excise le waimete tho ho dan tur soi ho na hi puarlal nun puya SDPO scholarship in lom thu soina ani zo in ti top ani zanin dariat hian rui hlovin Mizoram achia dan zir chianna kan chanela kanun tar chuak dona minlo clear sakle chau turin kan ngenin kan som chewni khati zong kha chanchin thar kampon theita chu ani e